Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Akiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Akiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Akiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Luka, toko 17. Ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany amin'ny fandeferana sy ny finoana ary ny fanetretena. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahavitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Aleo anantonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny ka tsy mpianan-dranomasina izy, toy izay atafitohinana teny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Mitandremy anareo, fa raha manotana rahalahinao, dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelà ny elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho dia mamelà ny elony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitombo ny finoanay, fa hoy ny Tompo, raha manana finoanana dia ohatra ny voatsinampy iray azy ianareo dia azonareo lazaina amin'ny vory azy io hoe miongota ary aoka ambolena ao anatin'ny ranomasina dia anaiky anareo izy. Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandrondry, ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo dia anao aminy hoe avy hifaingana ka mipetraha inana, fa tsy laza aminy kosa hoe va izy manamboara izay sakafoako ary miskina ka manompo ahy ambara-pihinako sy isotroko, fa rehefa vita izany dia vao mahazo mihinana sy misotra anao. Moa misaotra izany mpanompo izany va izy satria nataony izay nandidiny? Dia tahaka izany koa ianareo, rehefa vita anareo izay rehetra nandidina anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Ny nanadiovan'i Jesosy ny boka Fololay. Ary niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka Fololay nifanena taminy, izay nijanona teny lavitra teny. Ary izy ireo nianso mafy nanao hoe ry Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy, mandehana, misy eo amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nakarazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady nenkohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy Fololay, fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy ity olona hafa firenenay ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ny nilazan'i Jesosy ny amin'ny fanjakany sy ny aviany indray. Ary Jesosy, no ny nanontanian'ny fariseo izay andro avian'ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy misehoseo no fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro, ety, na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro anirinareo ahitana anankiray amin'ny andron'ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro, ery, na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazava hatramin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho laviny ity taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, nampakabaty izy, navoaka ampakarina izy, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara dia tonga ny safotrany ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy, fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma
dia nisy afo sy solo farany lasaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa ny amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Ary amin'izany andro izany, izay eo an-tampon-trano ary ny entany ao an-trano dia aoka tsy hidina haka izany. Ary toy izany koa izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina amin'izay efa nilaozana izy. Tsarovo ny vadiny Lota. Nazovy mitady hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary nazovy no hahavery ny ainy dia haharo azy. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany isy ireo lahy miray fandriana, ny anankiray ho raisiny ary ny anankiray havery. Isy ireo vavy miara-mitoto vary, ny anankiray ho raisiny ary ny anankiray havery. Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe, aiza tompoko? Ary hoy izy taminy, izay toeran'ny faty dia ihany koa no hiangonan'ny voromahery. L'Évangile selon Luc, chapitre 17. Parole de Jésus sur les scandales, le pardon des offenses, la puissance de la foi, les serviteurs inutiles. Au nom de Jésus. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Les 10 lépreux. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le royaume de Dieu est l'avènement du Fils de l'homme. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Exhortation à la vigilance. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marieraient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vient et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et
qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie le perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 17. Im Namen Jesus. Er sprach aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen, weh aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre ihm besser, dass man einen Mühlstein an seinem Hals hängte und würfe ihm ins Meer, denn dass er diese kleinen einen ärgert. Hütet euch, so dein Bruder an dir sündigt, so strafe ihn, und so es ihn reut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal des Tages an dir sündigen würde und 7-mal des Tages wieder käme zu dir und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und sagt zu diesem Maulbeerbaum, reich dich aus und versetze dich ins Meer, so wird er euch gehorsam sein. Welcher ist unter euch, der einen Knecht hat, der ihn pflügt oder das Vieh weidet, wenn er heimkommt vom Felde, dass er ihn alsbald sage, geh alsbald hin und setze dich zu dich? Ist es nicht also, dass er zu ihm sagt, richte zu, was ich zum Abend esse, schürze dich und diene mir, bis ich esse und trinke, danach sollst du auch essen und trinken? Dankt er auch dem Knechte, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine es nicht. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und es begab sich, da er reiste gen Jerusalem, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in einen Markt kam, begegnet ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne, und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, da die hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind ihr nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte und gäbe Gott die Ehre? Denn dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Da er aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder das ist es, denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, dass ihr werdet begehren zu sehen, einen Tag des Menschensohnes, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier, siehe da, geht nicht hin und folget auch nicht. Denn wie die Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unter dem Himmel ist, also wird des Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie liefen freien, bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Desgleichen wie es geschah zu den Zeiten Lots,
Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, da Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn des Menschensohn offenbart werden. An dem Tage, wer auch auf dem Dach ist und sein Hausrat in dem Hause, der steige nicht hernieder, ihn zu holen. Desgleichen, wer auf dem Felde ist, der wende nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Gedenket an des Lot-Weib. Wer da sucht, seine Seele zu erhalten, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihm zum Leben helfen. Ich sage euch, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen miteinander, einer wird angenommen, die andere wird verlassen werden. Zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen,